Assalamualaikum, salam sejahtera. Nak share sikit lagi tentang career planning lah. Okay, bagi saya, dalam apa-apa pun career, kita perlu ada satu bidang yang kita betul-betul bagus ataupun kita specialize in something. Okay, saya rasa saya sedar benda ni bila saya dah mula kerja lepas dalam 3, 4 tahun, 5 tahun macam tu lah. Between tu, I started to realise, okay, saya rasa saya kena mula mengkhusus. Okay. Saya started my career sebagai seorang juru audit tenaga. Okay. Kemudian saya masuk facility management. Okay. Kemudian saya masuk balik consultancy, energy audit dan juga energy performance contracting. Masa tu saya masih lagi bidang saya, area saya dah faham dah, saya dah jelas area mana yang saya minat lah. Contohnya saya minat masa tu bidang kecekapan tenaga ataupun energy efficiency. Tapi bila saya dah kerja dalam 3-4 tahun kan, saya realise dalam energy efficiency ni ada banyak perkara sebenarnya, ada banyak bidang, banyak lagi topik yang quite specialised. Dan saya sedar saya tak boleh nak to be good at everything. Saya tak boleh nak jadi bagus semua. Okay, saya sedar perkara tu. So that's why lepas tu saya explore lagi. Saya export lagi more area. Lepas tu saya masuk kerja dalam government. Okay. Dalam government ni lah. Masa kat government ni saya terdedah dengan banyak perkara. Lebih luas dari segi industri kecekapan tenaga ni. Saya tengok dalam masa saya kerja government ni, saya banyak berurusan dengan semua pihak. Saya berurusan dengan pihak swasta, pihak kerajaan untuk mempromosikan program-program cekapan tenaga. And the best part, saya juga dihantar untuk seminar, conference dan juga training di luar negara. Okay, jadi saya belajar daripada tempat-tempat through conferences and seminars, and also saya pergi training at among the best place I can learn lah about the subject. Contohnya, saya dihantar training ke Jepun. Okay, Jepun. Saya tengok how advanced Jepun dari segi industri kecekapan tenaga. Kemudian saya training di Thailand, okay, di India dan Singapura dan other countries lah. Dan also di China dan Taiwan. Saya tengok rupa-rupanya bidang kecekapan tenaga ni amat luas. Okay. Jadi saya cuba fikir dengan pengetahuan saya yang ada di Malaysia dan juga saya tengok di luar negara, saya mula terfikir, okay, bidang mana yang saya mesti specialize. Sebab tu, masuk tahun 2008, 2007 macam tu, saya di Sungai Tenaga, saya banyak pergi kursus di luar negara, training dan sebagainya. Saya mula mengkaji dan akhirnya saya buat keputusan. Okay, saya tengok bidang cekapan tenaga ni dari segi teknologi, technical solution tu memang ramai orang buat lah. Okay, untuk save energy kan. Energy efficiency ni lebih pada untuk save energy. So jadi saya pun banyak kat Malaysia ni. Saya pergi kebanyakannya mostly saya buat di sini masa saya di Jepun lah. Saya tengok di Jepun ni dia tengok satu lagi sudut dari segi bagaimana teknologi dan juga bagaimana tenaga diuruskan. Okay, daripada peringkat nasional sampailah ke peringkat organisasi. Sebab itulah tahun 2008 saya decided untuk specialize dalam sistem pengurusan tenaga 2008. Konsepnya apa yang saya belajar di Jepun lah. Okay. Dan juga saya tengok di negara lain macam di Thailand pun ada mula promosi tentang pengurusan tenaga melalui undang-undang. Okay, my point here, okay, saya punya mesej kat sini, kita perlu specialize. Okay. Sebab itulah daripada 2008 tu fokus saya training ke seminar ke, saya akan fokuskan maklumat semua dari segi sistem pengurusan tenaga. Okay, sebab masa tu saya fikir tak ramai di Malaysia orang membicarakan ataupun practitioner energy efficiency industry, tak ramai pun yang looking into that. Saya buat keputusan saya specialize kat situ. Saya macam dalam career ni, kalau kita ni generalist, orang yang boleh buat macam-macam benda, sebenarnya kita kena pilih satu ataupun dua yang kita betul-betul mahu to be a very good at it. Okay? Sebab orang yang generalist ni bagi saya, dalam situasi ekonomi atau dalam situasi normal, dia akan senang survive. Tapi dalam keadaan kritikal ataupun di mana perlu ada retrenchment ke, you are always in the list because you are generalist.
you tak ada apa-apa kepakaran ataupun speciality dalam you punya kerja. Maknanya, anyone can do your job. Anyone dengan sedikit training, ikut SOP dan sebagainya, anyone can perform your job. So, jadi tak ada masalah untuk you diberhentikan ataupun ditukarkan ataupun dipindahkan. Tapi kalau kita specialize on something and kita very good at it and not many people or no other people can do that as good as we do, itu maksudnya kita ada advantage. Okay, sebab tu penting kita, bagi saya lah, 25 ke 30, okay, try around, okay, cari semua, okay, try lah, explore, okay, dapat maklumat, tengok orang, tanya orang, expose to various industry. Tapi masuk ke 30-an, saya rasa somehow at least by mid-30s, okay, kita perlu start to specialize. Bidang apa yang kita nak betul-betul specialize, okay, kita khusus, okay, be very good at it, not just good, or excellent or outstanding in it, okay, and then get validation, okay, dapatkan all the necessary competency to show that you are very good at that, not just from experience, also through the validated by third parties, okay, and then the third one, start to tell people, mula share dengan your circle, okay, mula dengan your circle at least, okay, tentang what you good at. Okay. Sebab kalau kita bagus macam mana pun and no one knows, doesn't matter. Okay, dia tak berapa berkesan. Okay, perlu specialize. Okay, sebab tu bila kita dah mula specialize, kita akan, once kita specialize, kemudian kita dapat the validate our competencies, okay, our specialty itu, and then start to share with people about what we do, okay, and what we are good at. Okay, and people need to know how good we are. It's not about show off. Ini kadang budaya Melayu ni dia, aku tak tunjuk lah. Tak ada. Dalam dunia sekarang ni, orang yang popular, orang yang memang expert pun keep themselves visible anywhere, everywhere. Contohlah, Bill Gates masih aktif di LinkedIn, okay? Tony Fernandez masih aktif di social media. So kalau orang yang top, okay, top, banyak lagi pakar-pakar kan, pakar-pakar, okay, they are very active online because dunia sekarang zaman visibility through online, okay, through social media to online platform. So we have to tell people what we are good at. Itu saya punya. Nah, sebab tu dalam online ni kan, online zaman digital ni, kita kena visible dalam bidang kita. Lepas tu kita kena be careful lah. Kita kena be careful on what we share online. Dia akan develop kita punya somehow, they call it algorithm ke, dia punya trend, you punya how you portray yourself online akan can be traced, okay? You can be visible in that way. Okay, tengok di mana kita visible. Okay, pick the right platform untuk visible. Especially in career macam saya dulu saya aktif, saya mula social media ni, saya dulu online ni, dulu saya dekat Facebook lah, kemudian saya aktif dekat blogging, okay, Google blogging, blog, saya ada blog, okay, kemudian bila social media, Facebook lah, okay, kemudian social media ni lebih, rupanya saya realise after sometimes Facebook ni untuk casual, connecting with people, casual, more to casual, to me lah, okay. And then kemudian saya 2010 saya mula aktif di LinkedIn. Kemudian saya involve semualah. Saya ada di the Instagram, di lepas tu all the platform lah basically lah. Okay, Twitter tak jadi sangat and all that. And then I realise, okay, my target market for my career basically at LinkedIn. Yang lain tu saya hanya visible. Dan satu lagi dalam, lepas tu saya ada few accounts Facebook. Satu career, satu casual. Okay, sama dalam saya punya, kemudian masa PKP saya buat saya punya YouTube channel. Okay, my point here, okay, kita perlu specialize. Bila kita specialize ni, we are unique. We are unique and people need to know that what we are good at. And share with people. Okay, specialize because speciality ni akan buatkan kita somehow being sought after lah, because not many people kan. So that's my sharing lah. So in career, okay, kita kena plan on how to be good at something because we cannot do everything. Because we can tell people that you are good at everything, but people will smile, but no one will believe you. Because the reality is that no one can be good at everything. Okay, so sama dalam career, kita kena specialize in something. Okay, and then take it from there and make yourself visible as well. Okay,
See you in the next video on career tips.